sawa dabere isatu amasasi gavugawana iba wange era bwe gavuze n'atambula mpolampola naidda bwe naidye amasasi ago gavuze emirundi esatu emirundi esatu n'afuluma pamba nafulwime nga gamaze okukya n'afuluma nibane babanga aberuye twatuuka agira okutuuka nga aliwo omuvubuka namweta Deriki ngalimu bali kubendulu ayegeirewo nakuba olwigi omwana yigulawo abantu abakubire mu idiirawo bona kuba baberenga sawa akufumba era ono oyo bayise mwene we bayikubagana nkoko bamwagenda n'abaana bona ni mukazi we babakubira musasi omwana yatukobera yakwati twetu n'obugiro erwigule twene mundu kwingira bwingire era yo no mwana ndili cyakwati nzo kuona nagwire yalwa kumye baba yabisoko mukuba mugulumbu ati baba yabaye kujja mu kisenge wajja mu kisenge mwana ya muno yamukuba mushiga nagamuyitire ono mwana yavana yagwa mu lwigi kale bambi nga woli kubona mbera ya maziga mbera ya Kiyongobero mbera ya Kinongogo eno mu district ye Mayuge nga obwiro bukesisa onakulwa lero ali abagemya b'emundu abalumbye family y'abantu mwenda bagisindikira amasasi pa era amasasi gajira okuzima nga bambi abantu bana bafuirewo kalasi era nga kubano kuli kusemaka omwami mwene maka wano wendi wano bambi nga afuirirewo nga kwotera abaana be basatu sawe satonga tuli kusala iva muno bakujja kufumba nga tuli nga tuli kusala nga iva wetuwaya umuntu yaida nga avere bya black nga yena yewembi yaida ingira muno batandika ngo kuba masasi yasokere ku baba yaira ku mama yatandikira kuvana nze naje nagwere kumunange go bakubisa siyafira nagwere nga zena ngamfire yafuluma muyaja nasitukana igala utwakubendulu abantu batulumukirira basakwa ngere eriyo ebigambo bayogere ko bawanisagene ni muzeyi bakayitunda sente batunda kino be ati yabere mulala odingo undi yabere kuliya ayengire yabere mulala yatandika okuba amasasi yasokera ku baba yamukuba yafirawo tamama mama yamukubye kigere kino kyasesepuka kino dagala baganda bange mama wewe dagala abana abataka batukobeire tidabelesa wange isatu edobwire abandi baberenga bali kufumba bali kutayalisa bya kyigulo eno ku kyalo ekyena matale mu igombo aliye buwaya mudisi ye Mayuge dabesa wange isatu abandi babe balambera abandi nga bali kutayalisa bya igulo bakabona bajiro kwirenga bagulira amasiga avuga ku kyalo pa era gano gabega likuvugira owa mwami Buyinza Isaac Mudasi amasi batukobete gatwele mu kwa kaseera oluvainuma olw'amasi okuzikira bawulira endulu ingeri y'abantu abali kwenda okubayamba oba okubayirukira nga bali kuba endulu mwide mutuyambe era bagire maka aga mwami Mudasi bambi bagire okumwagana ngo ono ne aba family be bona nga bakubya amasasi bwe natuse munumba naingira nabonanga mwene maka gobeta Buyinza Isaac afuire gaba wonomugalo owundi ongeri ye bwabaire bwirenga bali ntobano ya musayi tyasobweire kubategera bulungi maina gaibwe ayenga mirambena yabaire munumba nga ijo gifuirirewo babaire bagalamirire kya mugongo nga bamaze okubibwa amasasi omugale yagwena sokaire ku mwidiro nga ali agalamirira awo naira mukasenga kandi nga ali agalamirire naira mu kisenge ekindi omwafuirire baba wa makago Buyinza Isaac Mudasi era nga mwami Mudasi yafuirirewo n'abaana babandi bambi basatu ate nga mukazi we n'abaana abandi bano bafunye ebisage by'amaani nga amasi gabakubye ebitundu eby'omubiri eby'endawulo emigulu ekifuba niwa era nga batwalibwa mu idwaliro erye Mayuge embeera obwire yabaire ya bunkenke wabula abairukirize obatuse maka gano bayagainemu omu ku baana yabaire nga aliwo Deriki twogereko ko naye yakoba nti yabwine omusaada nga ayambere birugavu nga ali n'emundu era yengire munumba
ngabita emiyando. Dedikono omwana tukobeire nti mu kiseera kino we bafunire obulumbagani nga family babere nga bali munumba nga bali kutayalisa by'eggulo batukobeire nti baba we Semaka mwami Mudasi Isaac yabere nga ali kumaana nkoko babenga bali kujja kulira koko. Oh my god, so mbu yabere ali kumaana nga abaana bali munumba bali omwe bali kuwaya. So babwoine omusaade yabere nga ayambaire ebirugavu yayingira munumba yatandika kukuba bukube masasi mbuti yalonza bakwogera baki yatandise kuba bukube masasi papa yakuba baba we then yeyiza mu baana yakuba era nga oluvainuma ono yafulime then yalumuka. Abataka oluvainuma lw'okutuuka bajira okutuuka munumba nga of course nga emirambe nagifuirewo kalas. Mwami Mudasi nga azira mukawera nga yafuire ni kubaana be. Mwabere mu mwana w'emyaka 14 Kafu Eres yena abeire nga afuire. Mwabere mu mwana Katono Rest myaka nga 13 yena abeire afuire. Then mwabere mu n'omwana owundi omulenzi yebeta Nicholas Musaisi wa myaka nga 3 bambiye ne bamukubye amasasi yafuirawo. Bamukubye amasasi yafuirawo. Oluvannyuma olw'abataka okwidda batukobera ati bagezizaako okutintimye engoma obwire bonabona gwanga mujje ekizibu kigwire ku kyalo. Twafuna ekikangabwa ekya Mutaka Naife nga amaka gagwire mu obuzibu okuwulira ebibwatukira wakati wa ssaawa 3 twagiire okutuukawo nga Mutaka Naife bamwise ne family namba kwegamba nabo kiringa abagwire obubi aye nga twagiire okulingako nga abantu bali bana abafiirirewo na batano batwalibwa mu iddwaliro. So nga ife ekitundu twafunye ekikangabwa ekyamaani twabanga era twasuzeka kanonga okutiisibwa kwabere kw'amaani nga niwo ko omuntu otigololake wenka ati obuti okubanga ekyagwirewo. So tusaba gavumenti olw'ensonga oti niye yatugwire ku kukyalo etuwe security. Abantu ng'ab'ekyalo ky'Enamatale amazima ekikanga bakitutuusiza kubanga tulina okutiisibwa nti tulina yeisoba yekweseewa tomanayinza n'okwirayano n'abandi. Tuli mu kunula okw'amaani kuba ekyatuuseewo eky'abantu abana okuba nga bafiirirewo ate ng'abandi abataano era bakaali ku bisago eby'amaani otutaidde bakina abatuusa awasaawa eno. So tuli mu kunula okw'amaani. Eriyo abafamily abandi bayagere nga bakapocha nga bafuna ebisago eby'amaani nga omukyala Mudasi bamwagaine nga embeera tinungi nga bamukubye esasi mu bigere. Omukyala timujibwa Jessica tibakomye kuno ni mugala wowundi kyakwera Viola yena bamwagaine nga ali kupocha nga yena akubibwa masasi. Eriyo omugala owundi ow'emyaka nga 10 Helen Kisache yena yakubibwa amasasi nga kwotere kyozera Harriet ow'emyaka 6 n'omwana owundi Kitiibwa Isaac ow'emyaka nga 2 bambi yena nga yakubibwa amasasi. Bana batano balamusibwa mu iddwaliro ery'e Mayuge bafuna obwidandabi. Wabula oluvannyuma tukitegeireko nti embeera ebere nga tinungi babongeireyo mu iddwaliro ery'e Mulago. Nga wenkobeire nti ab'obuyinza ku kyalo kuno bategeeza ku poliisi ey'e Mayuge era poliisi yaidde obwire obwo n'abasaada baayo batandika okukola omuyigo gw'okunonenkereza. Wabula obwire obwo ezira muntu yebagemyewoko. Tukitegeireko nti mu kifo kino mu maka ga mwami Mudasi abapoliisi bayagainewo triggers oba ebisokompolo ebiwerako eby'amasasi. Ebisokompolo mu bidde bulungi ebisaseera efuluma mu ebyebigwa wansi era nga bano babitwere ng'obudulizi bibayambeko ku oba oliawo bayagainewo n'ebintu bingi ino. Wabula ng'ebikaali bityo eriyo ab'embeera n'abatukobeire nti oluvannyuma nga bakawulira amasinga gazikiremu ku mu kifo kino nga bano ab'emundu bamaze okuyita abantu nti bawulira abantu nga balumuka nga bagira ku bodaboda yali mwika emisinde ino ng'ejja mu bitundu oti oba byabugwa eri eyo oti kabayingire era nga
oluvannyuma lwa poliisi okwidda wano yeddya n'embwa yaayo ekonga olusu ewuniisa yona yatandika okunonenkerezaako. Embwa obwire yatambwire ya followinga nga bodaboda yeyajjiire, wabula eriyo we yatuuse mu ngira about 200 meters mita nga 200 okuva wano ku scene of crime obayitira omuntu, embwa yatuusawo mu luguudo yaba stack yayemererawo. Ekitegeeza nti oba oli awo bali babeere ku bodaboda bagirese eyo, oluvannyuma bamaze balina pikipiki ebwedde ne bakuulita. Banange mutuyambe ID muganda w'omukyalo ono waali aide kumwetaaga. Muganda w'omukyalo ono mutuyambe ID waali aide lano bali kumwetaaga kuwa. This is where the dog ended the inside. Just rotated this tire. Hey, tire. Is it tire? You could find the motorcycle way. When we reach here, it's not one to just come.
abapoliisi era gaina kuko n'emipiira gya bodaboda egiteebereza okuba nga abatemu oba oliawo nepiki yebakoleisa ebyo biti ebyabaire obwire wabula kuncho nga bukyerera poliisi okuva mu bitundu ebyemayuge nga kwoteku nibakama baibwe okuva ku region yeiganga baide wano era baira nembwa ekongo olusu baira mwera okunonenkereza embwa ejire munumba mule abatemu babaire yatandika okuwuniriza wabula eza kyekyusisamu etambwire nga yatambwire obwire paka mu luguudo about 200 meters from the scene of crime wekomyawo yaba stack era nga wona aliwe emipiira era nga kitebere kyabanga embwa tekyusisamu ku nekyo abatemu bafuire bano bajja balumukira ku bodaboda oba oliawo ibabaire nga bataire once somewhere okuva wano maka bambi embera netyo mbera ya maziga wano mbera ya kikangabwa abatemu baisa abantu 9 obwire obukese obwa leero era nga semaka n'abaana basatu bafiire okalas abantu abandi okuli omukyala n'abaana abantu 5 nga wembakobeire babatwaire mu iddwaliro eri emayuge nga embera tinunje wabula okusinzira kunonenkereza poliisi kwekoze kusofa kiteberezebwa nti abakoze ekikola kino babaire ba family batukobeire nti omugenzi Mudas Isaac abere nga amaze ekiseera nga ali mu obutagemagana oba okusolagana n'omu ku baganda bwe ayitibwa Patrick Tagaba era ngono ali nga yamizeemu omusu nga family dino debere nga tidigamagana nga bali n'entalo daibwe mudidi entalo diba mu kiko entalo diba mu family era nga kikobebwa nti omugenzi abere aloperanga ab'obuyinza ng'akoba nti muganda we amutiisatiisa okumuyita ekyembi ekiriwo kiri nti ono muganda we ali kobebwa Patrick Tagaba ali omu ni batabane be mutabane mujasi wa UPDF era wava ku mirimu gye eyo mu magi okwira kuno ku kyalo kuno batukolera abaira z'amaka engasula wa baba we ni boys quarter amaka ge kwabaira asula era oluvannyuma poliisi yo netambula yajja maka agona akobebwa okuba nti abaire n'obutagemagana n'omugenzi era nga obatuuse maka gano bayagaineyo engoye ed'amagye bayagaineyo ensawo ey'amagye n'ebintu ebindi ebiteeberezwa okuba nga bya mutabane w'omujasi wabula ono omujasi tebamwagaineewo tebaidi waali aye munumba mwabaire asula bayagainemu ebyambalo eby'amagye n'ensawo eyo ey'amagye n'ebintu ebindi basakyuita baide okutukoberanga ekyembeera ntegeera ku ng'omukulembeze omukulu omugenzi saawe n'agire n'abantu be 9 tugabaire obutategeragana ni muganda we Tagaba Patrick n'omukulu omugenzi Mudas Buyinza era ensonga edo dibaide tyamisaako n'enkiiko ku kyalo era nga alipotinga kwe waife nti abamwegerera era saa eno yendi kwogerera files zidiriwo editandikire buwaya daje mayuge datukani ku region nga nsonga ndala omukulu Buyinza abereye kubira endulu nti omusiri amaka agali mu musirikale atenga muganda we atenga gaba kontana nago aida ya mutisa ya mwegerera era tubaye tufuna report era ndi nti saa eno file do police ye mayuge bayire didi edige jodikema ate region yone bayire didi ngomukulu yatukayo nga mwene yetambula yatuka tibana ndi bubi era beragiza ko okobera gisoti giso nafunie nabwine ko mukulu oyo ngaize kuno nemundu musaba kuntaasa lero lunaku luyatukubira ko isimu saa mukaga yakati mbwe nabantu wange nemundu kubambaire nkuma ku isomero nababona era twamutaasa obwire era twagema ensonga twati twala ku police bakoba nti bamutwaire kwe magamaga yate muvaino makasera katono yamala yakola ki yaida so ife nga abataka ninze ngo mukulembeze tusobola kuva ku nsonga efano tineyo ntatebereza nti nawo ndiko babukobe nti tulikuoneranga na abatufu abavire ko kufa kwani kwa Buyinza Mudasi era tuvugire okutuuka
twagana uniform ziningi diri munumba no mwababa imwenanga dirimo tomujasi mwene amujasi mwene tukali mubona ayenga technical team bweidye eida kutukobera amasasi agabiso kompolo bitwafunye na amasasi agaliga kuba tukobere emundu yo yavire mukitundu ki biso kompolo nga bimwe abiso kompolo byageze munana byana byavuzulibwa n'amasasi agandi amalamba 2 era gagali munumba mwene muyayitira abantu abo fwe tumaze emyaka tukulire ku kyalo kinonga ekyalo kya Mirembe titufunanga ku kikangabwa nga kino era twewuniza okubona ekikangabwa nga kino ifenga n'amatale tubaye twesiima nga titubana bikanga bifana biti aye banange mbakobera abo ku kyalo nti ebintu ebifana biti biba bitandise oluusi tuteeka okwegendereza then twasaba abandi mwesoniwe mba muli n'embeera etali nnungi ye mu bitamu mwino mwesoniwe kubanga tuna kunsi tuliko ekisera kitono era tuli kujja tuteeka okujja tulina okufa so kusookayo mwino najanga etajire mu kisera kituufu wene era oteeka okola ki okujja so omuntu situlite etandikire kwiwe mwene obona omuntu gwotategeera mukube n'abantu ab'emitima egifaananyi tosaba mukama agikyuse kiyakoze akomaoko aleke kwongera kutirimbula bantu kuba balina abazira nsonga were omuntu nabaka yakuniiza kosa oyo omulala yenka gwewanizaganya naye aye n'abaana abato n'akaana ak'emyaka 6 ne batuuka okayita kuwona mwana oyo abaka ekiki yakukola etali nkoko nti yakusakiriza maidogo aye ye bayise mukoino wange n'abaana n'omugala era bankosiiza nze kuba nzira kyensigayizaawo kuba omugala oyo mufu kyekimu abaana baidukulu bange babamazeewo mpegano nzira kyakola era ntuuse hano newuninkirire ino okunkobera kunkyo nti mukoirimewo n'abaana babayise niwani ninze Musobya Samuel era nga bambi bano obuuli abo bali kutayisira nga bakoba nti ono ayabaine ebyambalo ebyamajjo ono yaira ku kyalo kuno omujasa ali kuno atebezo kubanga yaira n'emundu obuuli abo nga niyakoze kino aye nga byabena byakutebereza baida kuzuula ekituufu ng'obuuli awo abantu abandi bagemebwa polisi bambi erina abantu begemye kuko naddala abatebeza okubanga n'abeenyigire mu kikolwa kino era nga tukitegeereku nti Mwami Patrick Tagaba agemebwa mutabani we waliwo mutabani we owundi yena agemebwa wabulanga prime suspect mwene ali mutabani we omujaso yakaali kugemebwa era tebaidibu tisaawa eno aliwa so embeera tuweri mbeera yakikangabwa abataka batukobera ekintu nti bano kino babaita tebakibonangako bamaze ibanga nga babiwulira buwulire era bawine kunkyo nga bali oti abali kubona film nga bali kubona amaka semaka yayitibwa abaana bana abaana abandi abantu abandi 5 nga bafunye ebisago babaire nga tebakibonangako so embere tuwera bakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos tukali no bitundu ebyemayuge ku kyalo kyena matali amigombo eri obuwaya nga enchuku ene yabaire abasaada bene mundu balumbya amaka ga Muzeyi Mudasi bamusindikira amasese ni family ye bana bafuirirewo nga yena yafuire so abandi 5 nga kuli mukyala weti mujibwa bafunye ebisago ebyamaani era nga tutwidyo abanawona ndi yazidi olisigira abakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe ifa tukali eno ebinabaga bili kujja mu maiso nabyo twida kubakobera n'omulenzi ole walisamanya n'omukyala wona yasoka kunonegerezako